हेलो एवरीवन की खबर सकलोरे आज जेहेतु विश्वकर्मा पूजा तार कारण भाविलो भिडिओ स्टार्ट करूँ बुली और एया देखिसे নহয় आमी कले आहिसु जिम जॉइन करिसु बुली नाभाबिब आक आसलते आमार भाड़ारूমৰ मालिকৰ माने दादाहতৰ जिमले आहिसिलो तात जेहेतु विश्वकर्मा पूजा पातिছিলে एया आमी गोटेकेजनी रूमत आहिसु प्रसाद खाबले और दुगराकी बाहत आছিলে তেওঁলোকৰ जेहेतु डिउटी आছিলে তাৰপাছত এয়া ভাবিলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি माह प्रसाद दिले तार पाছত धुनिया पूजा और चाहू दिले সেইখিনি অৱশ্যে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু আপোনালোকৰো বিশ্বকৰ্মা পূজা কেনেদৰে গ'ল সেয়াও জনাবচোন কমেণ্টত আৰু ইপিনে আমাৰ বৃষ্টিহেঁতি পূৰা ফটো মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এইফালে আমাৰ দাদা দেই মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ